tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa kutokana na alichokipanga Mungu. Naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze aho muri hose, abaherereye mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bindi bitandukanye, abari ku migabane yose y'isi, tubahaye ikaze aho muherereye hose, tubashimira cyane ko mudahwema kutugaragariza urukundo. Uyu munsi rero inkuru mbazaniye ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ndetse ntago nareka kuvuga ko ari n'igihombo gikomeye cyane ku banyafurika muri rusange, ndetse ni n'inkuru yashenguye imitima ya benshi. Iyo nkuru rero nta yindi, ni inkuru ikurikira: Perezida Pombe Magufuli yitabye Imana. Mbere y'uko mvuga kuri uno perezida gatoya, nagira ngo mbanze nkubwire Perezida Magufuli yari muntu ki. Magufuli rero yaramaze amezi agera muri 5 atorewe kuyobora Tanzania. Ahangana mbibutse ko ari manda ya kabiri, ndetse akaba yaravutse tariki ya 29 Ukwakira 1959. Rero manda ye ya mbere nka perezida wa gatanu wa Tanzania yayitangiye ku wa 5 Ugushyingo umwaka wa 2015. Amashuri abanza yayigiye muri Chato Primary School kuva mu 1967 kugeza mu 1974, ndetse ayisumbuye yayize mu seminari yitwa Katoke iherereye mu gace ka Biharamulo. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri Mukwawa High School. Amashuri yisumbuye rero yarangije mu mwaka wa 1981. Ubundi amasomo ye ayakomereza muri kaminuza ya Dar es Salaam, aho yize ibijyanye n'ubutabire, imibare ndetse n'uburezi. Rero Pombe Magufuli yarafite impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza n'iy'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Ndetse ntago nareka kubibutsa ko Pombe Magufuli yamenyekanye cyane muri politiki ya Tanzania mu mwaka wa 1995, ubwo yatorerwaga kuba umudepite, umwanya yavuyeho abaminisitiri wungirije w'abakozi n'umurimo kugeza mu mwaka wa 2000. Rero kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu 2006 yabaye minisitiri w'abakozi n'umurimo, ndetse kuva mu 2006 kugera mu 2008 aba minisitiri w'ubutaka. Mu 2008 kugeza 2010 yabaye minisitiri w'ubworozi n'uburobyi. Kuva mu 2010 kugeza mu mwaka wa 2015 yongeye kuba minisitiri w'abakozi n'umurimo. Bwa mbere rero yatorewe kuyobora Tanzania mu mwaka wa 2015, aho yabaye perezida wa gatanu w'iki gihugu ahigitse Edward Lowassa. Mu Kwakira rero umwaka wa 2020 nibwo Dr. John Pombe Magufuli yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania mu majwi agera kuri 84%. Ntago nareka kuvuga ko kuri uyu munsi atakibarizwa mu bazima, cyangwa se reka nkoresha ijambo ngo akaba yitabye Imana manda ye itararangira. Aho ngo rero nababwiraga ku mateka ya Pombe Magufuli. Rero benshi bamuzi, yari umuperezida rwose ukunda gusabana cyane, ndetse yari na perezida abantu benshi muri rusange bakunda. Reka mvuge ngo ni igihombo cyane, yaba ku Batanzania, ndetse reka mvuge ngo ni n'inkuru ibabaje cyane, yaba ku Banyarwanda, yaba ku Bakongomani, yaba ku Barundi, yaba mbese reka mvuge ngo muri rusange ni inkuru ibabaje cyane muri East Africa yose. Ndetse
ntabwo nareka kuvuga ko ari igihombo gikomeye cyane kubura umuperezida nk'uyu nguyu mu gihugu cya Afurika. Ni inkuru ibabaje ndetse iteye agahinda cyane. Rero ntabwo nareka kuvuga ko perezida yitabye Imana ku myaka 64, akaba azize uburwayi bw'umutima, aho yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam yararwariyemo. Rero inkuru y'urupfu rwa Magufuli yatangajwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu muri Tanzania TBC, ndetse itangazwa na visi perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda, Samia Hassan Suluhu. Mu magambo ye rero yagize ati: Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo. Yishwe n'indwara y'umutima aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yavurirwaga. Nyakubahwa Magufuli yajyanwe kwa muganga tariki yo 6 Werurwe mu mwaka wa 2021 n'uyu turimo mu bitaro byita ku ndwara z'umutima Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Ndetse ntabwo nareka kuvuga ko ari ibintu bibabaje cyane ko ari umuntu rwose wakundwaga n'abantu benshi, yaba abatoya ndetse n'abakuru, ndetse aho ubona ko no ku mbuga nkoranyambaga benshi bagiye babazwa n'urupfu rw'uyu perezida. Mu ijwi ryuje ikiniga cyinshi amarira muzenga mu maso, Suluhu yavuze ko iminsi 2 ishize aribwo uburwayi bwa Magufuli John Pombe bwakabijujije umurego, atangira kwitabwaho mu buryo bwihariye nubwo byarangiye ashize mu mwuka. Magufuli rero yaramaze imyaka myinshi arwaye indwara y'umutima, ndetse iyi ndwara ikaba ivugwa ko umuntu urwaye bene iyi ndwara umutima we utera cyane mu buryo budasanzwe, ku buryo ashobora kugira ibyago byo kuba n'imitsi yo mu bwonko yaturika cyangwa se umutima we ukaba wahagarara mu buryo butunguranye, binajyana n'ibindi bibazo by'uburwayi bwawo. Icyo gihe rero umutima uba utera mu buryo budasanzwe bugoye kugenzurwa, usibye kuba uyirwaye akunda kugaragaza ibimenyetso birimo kuba umutima watera cyane, ashobora no kubura umwuka cyangwa se akaba yacika intege cyane. Mu itangazo rero yagejeje ku banyatanzania, visi perezida wa Tanzania Samia Suluhu yavuze ko iyi ndwara Magufuli yarayimaranye imyaka irenga 10. Mu magambo ye yagize ati: yarayimaranye imyaka isaga 10, yavuye mu bitaro ku itariki ya 7 Werurwe akomeza imirimo ye. Ku itariki ya 14 Werurwe yumvise amerewe nabi, ajyanwa mu bitaro bya Jakaya Kikwete akomeza guhabwa imiti ndetse anitabwaho n'abaganga b'inzobere bo muri iryo vuriro kugeza ubwo yitabaga Imana. Yasobanuye ko gahunda yo gushyingura izamenyekanishwa mu bihe biri imbere, ati igihugu cyacu kizaba mu gihe cy'ikiriyo cy'iminsi 14 kandi amabendera azururutswa agezwe muri 1/2. Ati Imana yamwisubije. Nk'uko mubibona rero umuhanzi Harmonize nawe urabona ko yashenguwe n'urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli. Rwose urabona ko ni inkuru yamubabaje cyane ndetse yamushenguye n'umutima, aho uno mu perezida bishoboka ko yaba yarafitanye umubano cyangwa se ubushuti n'uno muhanzi. Urabona rwose ko kubyakira cyangwa se kumva ko perezida wa Tanzania yitabye Imana ni ibintu byamugoye cyane, ndetse n'umuhanzi ukunzwe cyane yaba muri East Africa cyangwa se reka mvuge ukunzwe cyane muri Tanzania. Inkuru rero ibabaje cyane ndetse n'inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri muntu wese yamubabaza cyane ko no perezida
ukunzwe cyane ndetse n'ingeri zose, yaba abana yaba abakuru ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ntabwo nareka kuvuga ko ari igihombo cyane ku banyafurika. Rero ingingo y'itegeko nshinga ya 37 rivuga ko mu gihe perezida wa repubulika adahari ku mpamvu z'urupfu cyangwa atabasha gusohoza inshingano ze bitewe n'uburwayi cyangwa izindi, visi perezida ashobora kurahizwa akayobora igihe cyari gisigaye ngo manda ya perezida irangire. Nyuma yo kurahira uwo perezida mushya rero agisha inama amashyaka ari mu gihugu agashyiraho visi perezida. Rero ibi bivuze ko Samia Suluhu Hassan imyaka 61 ari ugomba kuba perezida wa Tanzania, akaba azayobora manda yari isigaye, cyane ko Magufuli yaramazeho amezi 5 gusa yiyamamarije manda ya kabiri. Bivuze ko azarangiza izi nshingano mu mwaka wa 2025. Samia yaba agiye kuba perezida wa mbere w'umugore uyoboye Tanzania, n'uwa gatandatu kuva iki gihugu cyabona ubwigenge, ni n'uwa mbere w'umugore ugiye kuyobora igihugu cya Afurika y'Iburasirazuba. Rero ntabwo nareka kuvuga ko ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ishenguye imitima ya benshi, ndetse ntabwo nareka kuvuga ngo ni ukwihangana cyane cyane muri Tanzania. Ni ibintu bitoroshye cyane kuba perezida yava mu mubiri, cyangwa se mvuge ngo Imana yamwisubiza, cyane ijambo dukunda gukoresha. Ni ibintu ndetse biteye n'agahinda muri rusange, yaba muri East Africa ndetse no ku bantu bose. Rero reka mvuge ngo dukomeze kwihanganisha umuryango we, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi muri rusange bakundaga uno perezida. Reka mvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Gasaro TV.